Siyabingelela abathandekayo egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sisesontweni lase-All Saints Cathedral leseBhabhane evela seSwatini. Namhla letithathu kwenyanga yakholwane eminyakeni wema-2022. Namhla ngelisonto lesine emva kwaPentecosti noma isonto le-14 eminyakeni. Inkonzo nilethelwa ngumfundisi Sibutha Mthebo. Ifundo tethu ebathandekayo ditholakala ekhasini lema-15 encwadzini yetifundo, bese encwadzini yetinkonzo ditholakala ekhasini lema-264, page 50, lectionary ikhasi 264 prayer. Ifundo tethu yanamhlanje babazalwane timalo hlobo. Isifundo sekuqala siphuma encwadzini yemakhosi esibili isahluko sesihlanu. Siqala ukufunda esahlukaneni sekuqala sesahlukaneni se-14. Sitholile ukubo le-13. Sifundo sesibili siphuma encwadzini yabaseGalatia isahluko sekuqala kuya sesithupha nesahluko nasahlukana sesikhombisa kuya se-16. Livangeli lilandzisa kwaJohane lomngcwele isahluko se-10. Siqala isahlukane sekuqala siye esahlukane se-11. Siphinde sifunde isahluko se-16 siyofunda esahlukane se-20. Incwadi-ke le ingoma leyandulela livangeli ingoma ye-11, Kristu lolidimbu. Kristu lolidimbu. Sitawuthola inkonzo yethu bathandekayo kwehluka namuhla nalapho mhlawumbe sitawuba khona imithandazo lembalwa yongishumayelo yethu. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, thumisani inkosi, yithumiseni Nkosi akabonga uNkulunkulu yesenenkotsana namoya longcwele alibonge ligama lakhe nyalo nanini akathunyiswa uNkulunkulu losezulwini ube nekuthula nelothando kubantu Nkosi Nkosi yasezulwini siyakubabata siyakuthumisa sikholeka kuwe siyakuthumisa siyakubabangela uthumo lwakho Letelwe yodwa Jesu Kristu Nkosi Nkulunkulu Bana ya Nkulunkulu Utsana yeyise Lesusa ntono temhlaba Sihawokele wena losusa ntono temhlaba Sihawokele wena losusa ntono temhlaba yebukela kuthandaza wethu wena lohlezi ngesenene saNkulunkulu yese Sihawokele ube kuwe wethu longcwele kuwe wethu Kristu kanye namoya longcwele losethu konke ebukhosini baNkulunkulu yise amen. Asithandaze uNkulunkulu somandla inhliziyo tonke tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa kuwe kude lutho lolufihlelo wena yezali cabanga inhliziyo tethu nekuphefumula kodwa umoya wakho longcwele ukuthi sikuthathe ngalokuphelele silithumise ngalokufanele igama lakho elingcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Jesu wathi ukuyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho
nangabe lonke ingqondo yakho lona nangawo onke emandla akho lona-ke umyalo wecala nakukhulu newesibili ufana nawo ukuthi ubothanza makhelwane wakho njengoba ukuthanza wena kule myalo lemibili bazalwane babelele yonke imithetho nebaprofethi nabe-ke sithi singentono siyadiyenga neqiniso alikho kithi kodwa nasivuma ntono tethu uNkulunkulu wethu uthembekile futhi ulungile la usithethelela konke intono tethu abuye asihlambulule kubo bonke emalungu bazalwane enkosini sikholwa amandla ekade inkosi yethu Jesu Kristu azivume intono tethu sifisela ngabe uqiniseko lokuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthula nangenthando nabo bonke abantu Sisi awogele Sisi awogele Sisi awogele Christus siyatithoba siyavuma ukuthi sonele kuwe kulicala lethu sonele ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwende lokufanele sikwende ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesokwenzile sende sikhonde ngihamba lusha kude kuthini igama lakho Yesu uNkulunkulu somandla lokuthethelela konke abaphethe iqiniso akasihawuke asikhulule asithethelele intono tethu asikhulule kuthi asimise asiqinisekile konke asigcinele asiphileni lokini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen awuNkulunkulu wena konke intingo tibedisha sende tisebenzile tiletha imandla enguquko yakho kude bonke bahlanganyele kulasheni lokulethwa kuKristu ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lophila kusanana manje ngcwele uNkulunkulu munye nini nanini amen sindawo tolakufakile thula bakufaka bazalwane sindawo futhi lona sindawo hlabela ingoma yeshumi namunye ekhasi 351 Kristu lolitibuko simbonge babe lo wasenda kubesibine sabelo efeni labantu lebakhe kukhanyeni wasekhipha ebumnyameni wasibeka embusweni wempotsana yakhe lethandzekayo kuyo sinensinziso siyathethelelwa ntono tethu yona ingumfanekiso kaNkulunkulu longabonwa eletibu lokuko konke lokudaliwe ngoba konke kwadalelwa kuye lokusazulwini lokusemhlabeni lokubonakalayo nalokungabonakali konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona ikhona njani dongetikotimengayo yona ihloko yemthimba lolika
siqalo salo ilitibulo leliphakeme kulabafile ngobe kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuthi kuphela kwakhe kuhlale kuyo nekuthi yabuyisane nabo konke ngayo ngendodzana yakhe lethandzeka kwaNkulunkulu kuyisane nako konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngenkathi yesiphambano sewende kuthula kwanini namanini ngendodzana yakhe lethandzeka kwaNkulunkulu kuyisane nako konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngenkathi yesiphambano sewende kuthula kwanini nanini akathunyiswa uyisene ndodzana namoya longcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalela itindzaba letinhle ngekulandzisa kwalokhu alongcwele sahluko selishumi siyawucala kufundza isahlukwaneni sekucala akathunyiswe Kristu msenzisi wethu. Emva kwaloko inkosi yakhetha labanyile abangamashumi leyabathuma ngababili yathi bahambe ngembili kwayo bangene kuwo onke amadolobha netindzawo lapho yayitawuhamba khona. Yaze ithi kubo, ukuvuna kukhulu kodwa ti-70 tincane. Thandazani kumnikati wokuvuna ukuthi athumele letinye ti-70 tekuvuna. Hambani-ke nginithumela njengetimvu emkhathini wePigs. Ningaziphathi isipaji noma isikhwama salabacelako noma ticathulo, ningalijathiswa ngisho nakubingelela abantu endleleni. Noma nguyiphi indlu engena kuyo nibothi uthula akube kulendlu. Nangabe lapho kuhlala umuntu wokuthula, kumbingelela kwenu kutawuhlala kuwo. Nangabe akunjalo, lokho kuthula kwenu kutawubuyela kini. Ngani kulendlu nidle ninathe lokho labatani nika kona, ngoba sisebenza kufanele sithole iholo laso. Ningahambi ningena tindlu ngetindlu, njalo nje naningena edolobheni banemukela ibodla labaphakela kona, nibaphilise labagulako kulelo dolobha, bese nibatshela nithi umbuso kaNkulunkulu sowusondzele kini. Kodwa nabanganemukeli kulelo dolobha, lani ngaphandle etindleleni, bese nithi neluthuli lwedolobha lenu lolunamathele etinyaweni tethu siluthithithela kini. Kodwa khumbulani ukuthi umbuso kaNkulunkulu sewusondzele kini. Wase kuthi kubafundzi bakhe, lonilalelako ulalela mine, longanemukeli akemukeli mine, nalowo longangemukeli akemukeli nalowo longithumile. Labanye amashumi babuye bajabule kakhulu befika bathi, Nkosi, ngisho namadimoni ayasilalela nasiwekutangela ibizo lakho. Jesu waphendula wathi, abona Sathane awa ezulwini ehlanga njengempala. Bukani la, ngininike emandla ekunyathela tinyoka nabofecelane, emandla ekunqoba sitha, futhi lokuyawuninimala. Ningajabuli ngoba imimoya emibi ilithobela, kodwa jabulani ukuthi amabizo enu abhaliwe ezulwini. Nalike livangeli la Kristu. Oh, Kristu, Nkosi yethu.
lonke abapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla umdali wezulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana yakhe leyodwa inkosi yethu, wedla umoya ongcwele, dalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wangcwatshwa, wehlela abafile. Ngelanga lesithathu wabuye wavuka wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngesenene seyise. Utawubuya ade uwehlulela labaphila khona labafile. Ngiyakholwa namoya ongcwele, nasebandleni elingcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, senzelelwa kwentono, ukuvuka komtimba, bephila abanini nanini. Amen. Ishumayelo yanamhlanje bazalwane, ishumayelo isihloko sayo sithi ungathuli noma ungabenzi. Leli ke liviki lesithathu bazalwane, emavikini lesiqhubeka nawo lasithi mhlawumbe emaviki lalihlata lalapho sibitwe khona ukuthi kube isikhathi sethu sekukhula, sisakulungiselela nje ngokuthi sitawugijima neminyaka sithe siyofika esikhathini sa-Advent naso siyoqala umnyaka lomusha futhi. Sinedesire-ke lesikhathi lesi siniketa sona ukuthi sikhule njengokuthi sibe nesiqiniseko sokuthi umbuso waNkulunkulu uyakhula, umbuso waNkulunkulu uyabonakala lapha emhlabeni, nethando yababe yenteka emhlabeni njengoba yenteka ezulwini. Sitawukhumbula sefikile liphelile, sibe nedesire lesiniketwayo nabazalwane njengokuthi asibe bazalwane labathela izithelo yokukholwa, izithelo zakamoya, ngokuthi leto zithelo ngito letitawuseta ukuthi sibe labamelele umbuso waNkulunkulu ngendlela lengiyi. Naleli viki bazalwane siyaqhubeka sithola insight lethi kufanele sikhumbule ukuthi sibhidelwe ukuphakamisa umbuso waNkulunkulu, sibhidelwe ukuthi sitshele abantu ngombuso waNkulunkulu, sibhidelwe bazalwane ngendlela letahlukahlukene. Kuleyo nkulunkulu ubhide ngendlela yakhe, futhi kuleyo nkulunkulu kuthumele ngendlela yakhe. Kodwa isiphetho salendzaba ngokuthi sonke sibhidiwe, sonke sithunyiwe. Njengoba sitawukhumbula-ke evikini leliswakilo sanikela insaya yokuthi sithole ukulinda kwethu kuKristu, sithole kuhlala kuKristu, sithe ukhona kokuthi siguqulwe njengaleli votali yafika yahlala naKristu, yakhishwa emadimoni bayikhanza seyifile ithesisaka. Nasevikini leliphelile sakhunjulwa ukuthi sesekafikile Kristu kithi atikhonakala phela izithelo nephenduka. Namhlanje bazalwane sithola insaya lethi sibidile ukuthi singathuki, kodwa sihambe simemetele evangeli laNkulunkulu, sibatshele abantu baNkulunkulu ngasifakazi. Lokhu esibonana sibukathi ifundo lethu namuhla, sithola isifundo sethu sekuqala lala sibona khona intombazana le yayaka-Israyeli leyayithunjiwe, lesivabo ukuthi ekuthunjweni kwayo yakhona kokuthi ibe lotawusita lekelele ukuthi namanje abe nokuphila ngenxa yokuthi yona yayikhona abathathekayo. Lentombazana sitshela ukuthi iyathunjwa, yaka-Israyeli yathunjwa yahamba yaya eSiriya lalapho namanje abethanga khona. Ngakho-ke bazalwane nasewubuka nesimo sekuthunjwa sisimo lesihle nalesimnandi, kwakukuningi intombazana le bayifanele ikhale ngako, kwakukuningi futhi lokwakungahambi kahle empilweni yale ntombazana ngoba yasenziwe sigcila futhi isebhedeni elingasilivela kuyo, ithunjwe nekuthunjwa. Yathi-ke bazalwane sinawuthunjwa labakuthumba kwabakuthumbi bahleka, bakuthumba kodwa bakhombisela ulaka nesibhuku kuwo. Kuningi kwakungahambi kahle lentombazana, kodwa sibona indzaba lematima ukuthi ekhathaloku yayilaleti inkinga letiletathi khona ayikhohlwanga emandla kaNkulunkulu, ayikhohlwanga imisebenzi kaNkulunkulu, yakhona kokuthi la yayikhona khona ibe ngufakazi wemandla kaNkulunkulu. Nami nawe sibhidele ukuthi lala sikhona khona akwenza bathi kukhulu kangakanani, akwenza bathi kubuhlungu kangakanani, udiva ukugcinateke kangakanani, kodwa lokumqoka lokusetulu ngokuthi sibhidelwe bazalwane ngokuthi sibe ngofakazi wemandla kaNkulunkulu, sibe ngofakazi bempilo lekuKristu Jesu. Akazange lentombazana akhohlwe ngamandla kaNkulunkulu, kodwa wakhuluma wamemeta athi kukhona uNkulunkulu nonemandla, kunemvotsa lesetshenziswa uNkulunkulu ekhaya
ekhaya lapho uyakhona hambani itanisita kulesimo lesi njengoba nathi sifike sibatshele abantu ukuthi ukhona Jesu uyasindisa nalabo abasedingeni lemidzakamiva Jesu ukhona utawubasindisa labasedingeni letshwala ukhona Jesu utawubasindisa labasedingeni ukuthi abasakhona ukudilawula empilweni yabo benda lempilo engafanele ukhona Jesu utawubasindisa abathandekayo kude simo leli emandla edikwazo Jesu siyayibona ke lentombazana abathandekayo ngokuthi iveta ukuthi kumqoka kuveta tindzaba tebuhle nebukhulu nemandla kaNkulunkulu lokunye lesibonako abathandekayo nasifundza lendzaba siyayibona indvodza bathi Namani iyapitwa ngempito siyabona na Elisha uyapitwa nangempito lesebenzisa Elisha siyapitwa ngempito lendzaba kodwa intombazana kude nayo indzawo lala sithola khona impito yakho ukhona lokushoko kithi lokubathandekayo ngoba kukhuluma kokuthi kungenteka ungabi naso sikhundla esontweni kungenteka mhlawumbe ungabi naso impito leliphakemele elithile lasesontweni kodwa uNkulunkulu umgcoka ngawe uNkulunkulu uyakhona kokuthi noma abantu nabangahlala bakubuke bathi awusilutho uNkulunkulu akuthatha kwende lutho aguqule impilo zebantu ngokuthi wena uvete kibo ukuthi ukhona uNkulunkulu lophilako khona uNkulunkulu lophilisako khona uNkulunkulu lonemandla ukhona uNkulunkulu lophanako ukhona uNkulunkulu lokuvikelanayo ukumemethele lokho ukuthi yebo kona mhlawumbe impilo yami ingasiyo enhle kangako kodwa uNkulunkulu akushintshi ngokuthi ukhona uNkulunkulu wemandla uNkulunkulu lophakeme sibitele ukubazalana nendzaba ukuthi udiva uncane kangakanani nawe udiva udibuka uticabanga uncane lithi lelivi kubitiwe ngokuthi umemethe tindzaba letinhle taNkulunkulu ngako asikhulume asikhulume tindzaba taNkulunkulu siwutshele umhlaba siwutshele live ukuthi uyaphilisa umandla uphakeme lenqubo bathandekayo nasilibuka liyasikhumbuza ukuthi kufanele kangakanani sikhumbule ukubonga nekudumisa uNkulunkulu ngenxa yezinto lesetela tona noma ngabe sikubhekene nedesire nekhulukhulu nematima kodwa uNkulunkulu kwenta imisebenzi lemihle empilweni yethu kufanele simbonge nasesimbonga abantu batawukuba babone bafune kude kuloNkulunkulu lesikhuluma ngawo ngaye ngoba mina nawe simqoka emsebenzini waNkulunkulu lawendalo emhlabeni insinziso yaNkulunkulu iletha emhlabeni nje mina nawe sihamba embili emthenini sibamtshele abantu ukuthi uNkulunkulu uyasinzisa sifitiwe bazalwane sisitshela umhlaba ukuthi uNkulunkulu uselele imisebenzi lemihle nalemangalisako layantile empilweni yethu incwadi yaseGalatia sibize futhi sikhanze nalapho siyatshela ukuthi umsebenzi lesinikezwe wona ukuthi siwede asiwuthatheni ngemandla abathandekayo siwuthatheni siwedisise ngebathi ukuthi uNkulunkulu uyabuka uNkulunkulu ufisile ukusibona siweda ngendlela leniyo lomsebenzi sibitiwe ukuthi sisakhuluma letindzaba nekuphila kwethu kuphitse kuvete emandla nemthando nemusa kwaNkulunkulu bathandekayo umsebenzi wethu ngokuthi sihambe siyolishumayela ivangeli sibatshele abantu ngaNkulunkulu sibatshele abantu ngaKristu Jesu lowenda emhlabeni atofela ntolotana ekugcineni kwako konke bazalwane sibuka ivangeli lalapho sibona khona tindzaba letinhle esifundweni lesi sikhuthatako masibona indzaba yalaba abangama-72 leKristu wabathuma bathi abahambe bayoshumayela ivangeli lakhe bedlulile njengoba nathi asithumile sasihambe siyolishumayela ivangeli sedlulele kufika kwakhe kubana befika ufuna akhanze abantu balungele inhliziyo yabo ilungile ukuthi batawukhona bamjabulele babasebenze kuwo sibona ke Kristu lana bazalwane ena into leyisibitala sithi intentional discipleship lapho athuma khona abafundi bakithi hambani lokwenza abantu bafuthi bami njengoba nami nawe sithuyiwe sibitiwe thola ke umuntu nawe ndawo ukuhambe naye yoshumayela ivangeli ngoba siyadinga ngeke sikwazi bazalwane khamba sodwa siyadinga ukuthi sihambe nemuntu yebo uNkulunkulu sowusiphile moya wakhe lwendole ukuthi abe ngumduduzi abe kanye nathi kodwa siyadinga ukuthi sihambe nalokho umuntu sitokula sikhathala endleleni asibambe nesandla siphakamise nasesiva kwangathi asisakhoni asikhuthaze ethi hey aqhubeke emnganami sithunyiwe lana asihambe siyokwenza umsebenzi waNkulunkulu uthi ke Jesu nakhona abafundi bakhe
mayenyanza leyo ngoba sivuno sikhulu kodwa sisebenza thanda sami baba ukuthi bekangantanzisa akingene isisebenzi kalomsebenzi ngoba bazalwane vele kukhulu mathi kodwa ngoba thina sibitiwe nasingayithatha umsebenzi wethu siwede thina lesibitiwe utawubonakala umsebenzi uqhubeka uyayibhila ubonakala wehla wakuthanda masabe mningi ngoba thina sila nomsebenzi uNkulunkulu lasithumela ukuthi siwede sibitiwe bazalwane ngokuthi siyokhuthaza abantu ngokuthi ababone uNkulunkulu ababone amandla kaNkulunkulu sibatshele abantu ukuthi uNkulunkulu uyabakhulula abantu ngoba abantu la ngaphandle badzinga ukukhululwa bathathe kanti indipho lephamphile abantu bamdzinga Kristu lotawakhulula into yithi phela bazalwane lesitawukhona bashayela sibatshele ukuthi nangu Jesu uyakhulula nangu Jesu uyabasita abantu sitshela ukuthi babuye abafuthi baJesu bathokoza bajabula ukuthi Nkosi sihambile sawenda umehluko sibabone abantu baphila sabashumela basinziswa umbutho uthi mina nawe namuhla ubufakazi lesinabo indzaba lesiyithwele ithi kukhona into esesibashumele basinziswa khona into esibathandazele baphila lesibakhiphe emadimoni sentele thina kulomsebenzi uNkulunkulu lasithuna wona isayela siyendayo kaNkulunkulu bathatha ukuthi sibikele ukuthi siyobhekela sibikele ukuthi siyophakamisa njengoNkulunkulu inzathi sesiyile sesibatshelile abantu ukuthi naNkulunkulu losinzisako naNkulunkulu lothandzako naNkulunkulu lophilisako naNkulunkulu lowenta ukuthi ungesweli abantu bamdzinga uNkulunkulu labakhali bazalwane sibikile thina asinathuli bazalwane asinabithi asitimemeteleli letindzaba kaNkulunkulu ngoba ngaphandle kwakhe umuntu awuselutho kodwa uNkulunkulu sibabani sesigcina-ke lendzaba bazalwane siyiphetha ngani siyiphetha ngendzaba Jesu layibhedako labo bokuthi bafundzi bami senihambile nakhuluma nashumayela kodwa kuqoka lokho ukuthi senikwele konke lokhu ningabe senidithola nisendisalela emuva nami ngenami lendlela nami yebambeni lendlela lokhu kuqoka kakhulu kwabo konke akusiko ukuthi emadimoni ayandithobela yini kodwa kokuthi impilo engabhaliwe yini encwadini yokuphila labo labasebenzela uNkulunkulu emapito abo labhaliwe encwadini yokuphila labangaphila bangathuli labangaphinzi labathumemethela ngokusaba kaKristu bathi vele ithelo lekuphenduka letithelo lamoya lwendweni asimtshelele umhlaba bazalwane siphizela nathi sikubuthe ukuthi Kristu uyabuya nakabuya akasikhathe asithulele silungele usithumile ke bazalwane wasithuma sasambe siyoshumayela evangelini nakabuya akabuya akhathe ukuthi siwentile lo msebenzi konke kuhle konke kuhamba kahle egameni laNkulunkulu uyise nelozana amalwele nemithandazo yethu namhlanje bazalwane imithandazo yeviki lesinawukhumbula iDiocese yaseBrekin lapho sithandazela khona ibandla laseSt Andrews leSeBrekin sithandazele isiyokhona John Skinner nalabanye abona nabo siphinde sithandazele futhi ukuxhumana iDiocese yaseBrekin nabo nalamanye ama-diocese siphinde futhi sithandazele iDiocese yase-Iowa endaweni yase-Bettendorf sithandazela ibandla lase-St. Peters kanye na-Elaine Kalbeck lomfundisi khona endaweni yase-Davenport sithandazele ibandla lase-St. Alban naJulie Dalmaso lomfundisi khona phinde sithandazele nalabo ukubona basita ukuthi kukhuliswe abantu abatawushumayela ivangeli abantu abatawabafundisi babe bashumayeli sithandazele-ke endaweni yasemakhwetha ebandla lase-St. Mark sibeke ikakhulu Bob North naDiane Eddy eBandla yaseSwatini sithandazela iparish yaseMagayane sithandazele ikakhulu umfundisi lomusha abatawabanayo emkheni womthandazelo wezulu sithandazele ba-Ana nemadodana nebafundisi besinabo sithandazele ukuthi uNkulunkulu abe khona emindenini yabo bafundisi bedayosisi yethu sithandazela-ke nedayosisi yase-Albert yase-Highfield sithandazele ibandla indzawo yase-Alberton lapho besikhumbula khona i-South African Council yemasonto sikhumbule ne-All Africa Conference of Churches the-Church Unity Commission ikakhulu nje bazalwane sithandazela kunye ebandleni kaKristu apha sitawubekela-ke kulolu hla
Maluhlalo wesine shwayo imithandazo yethu namuhla imithandazo luhlalo wesine umthandazo isonto lesine emva kwaPentecost masithandaze uNkulunkulu loqala intipho kabusha wena tonke intipho ibe tisha emhlakanipheni kwaJesu Kristu seletisele ekuletha inguquko ebuwe emamemeteli bekubusa kwakho sethuthotho nekuthuka kude kuthi sonke sabelane ekuphikiseni lokudala Kristu Nkosi ngekugunyatwa inkonzana yakho siyathandaza ukuthi uqhubeke uthumele isisebenzi emsimini yakho kude kuthi sivuno lesikhulu siphuthelwe embusweni wakho lonethuka Baba esimakathi wathumela Jesu ukuthi ayoshumayela leli lakho naye kanjalo wathumela abapostoli kanye nabafundi abama-72 side bafundisi labethembekile labebukela leli lakho ngokubonga abese balendlulisela empini noma ngabe impisi setisongela kubagwenya nalabathemba ukuthi ukusebenza kwabo enkosini akusiko kwelile Nkosi yemusa inkonzana yakho yathumela labantu abama-72 nemlayelo ukuthi bangene emakhaya bamemethele ukuthula nokubuya kwembuso wakho hani-ke emakhaya ethu ukuthi abe indzawo lapho ukuthula kwakho kuthinta khona kude emadvodza nabomkawo bathandzane bahloniphane nebantwana bakhuliswe ekwesabeni nasekukwethembeni wena nelibito lakho nembuso wakho bese uyenda ithi Nkosi ngemsa wakho ngivaka ukuthandaza kwethu Nkosi kulo mhlaba lokuguliswa sono ibe ndiyavumelana kuba kwenta lokubi nekungabi nemthetho sicela usiphe ukuthula empilweni zonke kude kuthi bonke abantu batokutokotela ukuthutha kuhlelwe ukuthi kwentiwe inthando yakho emhlabeni yevake Nkosi ukuthandaza kwethu besikwendela bonke labasemagunyeni ekuphatha ekushaya umthetho nekuhlatya imithetho yelive kude emathuba ekushunyayelwa kwelivangeli lakho angakhinyabedwa lutho Nkosi yeluvelo lonke enkonzaneni yakho wethwala lonke tiphathatho tebantu bonke ukakhilusabe namhla bonke lesibathandazela tinsuku ngetinsuku bekomusa wenthando yakho buyisela imandla nokuphiliswa kulabo labakudzingayo nyalo ubambe nekubeketela nokulenza kubuswa kwesuku lwethina uNkulunkulu lwephanako gcina tinhliziyo tethu ekubeni bukhali kude sitewusekela ngentokoto libandla lakho nalabo labasebenza egameni lakho sigcine side kutiphakamisa ngenhliziyo letitokotela kakhulu lesikwentile thine kunaloko lokwendiwe nguwe yemukela imihlatshelo yethu yokukudumisa yemnikelo nekweshumi lesikuletha namuhla Nkosi ngemsa wakho yeva ukuthandaza kwethu uNkulunkulu waIsrayeli njengoba abantu bakho bathandi banatha bakholwa enguquko leningi lowayikhombisa iJerusalema nathi kanjalo asenetiswe kudla nekunatha umkhimba nengadi wenkonzana yakho lesikuthola elatsheni lakho namuhla Nkosi ngemsa wakho yeva ukuthandaza kwethu imisebenzi yakho iyamangalisa simakathe usihlanyele wasikhonzisa ukuthi sithandazele ukuthi uthumele isisebenzi emsimi yakho uyiphendulile Baba le mthandazo ngenkonzana yakho nangelibandla lakho uso wakho usasonzela tinsuku netinsuku sifundzise ukuthi phela ngesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu sithokoziswe ukuthi emabito ethu abhaliwe ebusweni wakho waphakade naye Jesu Kristu inkonzana yakho Nkosi yethu lophila abusa nawe namoya lwendwele uNkulunkulu kunye nyalo naphakade dawo yethu abathandelayo ikodwe yethu nawo umthandazo osekhasini enkulu kumashumi amabili page 129 kanye lesiyathandaza sithi Baba enikade amandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu futhi sibe umhlatshelo lophilako sithumele eveni nemandla moya wakho longcwele sihambe sendleleni umone Nkosi bakho Okay.
uthulane kakhulu lokwenza konke atigcine inhliziyo yethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye naye iNdodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Isibusiso saNkulunkulu somandla uyise neNdodana noMoya Oyingcwele asibekethe njalo. Amen, 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 Siyabonga kakhulu bazalwane kuba kanye nathi lena nkonzo siyethemba ukuthi nidokotele nokuthi ndawuqhubeka-ke nisibukele niqhubeke-ke nikhombise nalabanye betinkonzo sihlanganyele ndawonye isethi ningene inkonzo lesafuna ukuthi sidinga ukuthi sifake labathathakayo kumavikile amaningi ledlulela lawa ledlulile besingakhona ukuveta nato sidawukufaka ukuthi bazalwane bantu khona sibathole yonke imilayelo lebesiyedlulisa ngabafiki ledlulile. Manje ngethula nangelithando yokusebenzela inkosi egameni likaKristu. Amen.